mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓi vha madekwana vhuḓi kha Belrand News, hu tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Bembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavhani khathihi na Thulamela. Afha kha ri thome ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma une khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval yo fhirisela phanḓa mulandu wa Ramutsika a ḓivhe vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Muhwelelwa vho Bishop Baṱoni Roxley Maseve vha miṅwaha ya 45 vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwana wavho a si wa mulofani wa musidzana wa miṅwaha ya 17. Ri tshi amba nga uyo mulandu ndi une wo vha wo bvisiwa kha miṅwe ya mitevhe ya milandu ine ya tea u sengiwa khothe. Zwa zwino mulandu uyu ndi une wo dovha hafhu u vhuedzedziwa khothe. Zwo iteaho khothe nga musumbulo ndi zwa uri vhaimeleli vha muhwelelwa vho Maseve vho sumbedza zwo a vhathu lugela na tsengo. Zwino ri tshi amba nga hoyu mulandu ndi une u ḓo dovha hafhu u humela khothe nga ḽa 19 ḽa Phando ṅwaha u ḓaho. Zwi tshi zwo ralo vho Maseve vha nnḓa nga beiḽi ya randa dza zwigidi zwa 2. Vhembe GBV activist Maano Mavhungu o bva mulomo malugana na uyu mulandu. Ndi Mavhungu Maano ri tshi khou ri khou ṱanganedza tsheo yo dzhiiwaho nga vha vhutshutshisi yo vhuedzedza heyi case kha mutevhe wa khothe uri i dovhe iyo u kona u sengisa. Vha tshi nga humbula heyi case i ḓisa fhulufhelo kha dzi victim dzoṱhe dzine mulandu yadzo yo strikiwa out of roll. Zwino arali i tshi khou thoma ya vhuedzedziwa futhi zwi khou sumbedzisa uri vhathu kha vha vhe na fhulufhelo kha sia ḽa mulayo kha dzi khothe. Zwi nga to lenga mara ḓuvha ḽi ḓo swika ḽine khothe ya kona u dzhia tsheo. Zwino hezwi zwithu ri pfha zwi tshi khou ri ṱuṱuwedza ende na riṋe ri ḓo dovha hafhu ra continue na u sapota dzi victim nga nḓila ine dza khou tea u wana thuso ngayo kha milandu ya iteaho nga u rali. Zwino ri tshi khou ri vhathu a vha i sedze case ri ḓo i monithara u swikela i tshi ya vhufheleloni. Vha nga humbula u bva murahu ro ḓo thoma nayo ri tshi hanedza beiḽi ra kundiwa ra tenda uri hai ndi kha vha wane beiḽi yavho. Zwino ya strike out of roll ra vha na fhulufhelo ḽa uri vha vhutshutshisi vha ḓo i vhuisa musi i ready. Then ri khou dovha hafhu ra livhuwa vha vhutshutshisi uri vho kona u dovha hafhu vha i vhuisa nga tshifhinga tshiṱuku. Ndaa. Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa mulandu wa vhahuwelelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhisiwa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhiraho fhaḽa ḓoroboni ya Nzhelele vhuponi ha Biaba. Hafho noni ri tshi lavhelesa hoyu mulandu ndi une wo dovha hafhu u fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahuwelelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha fhasi ha ndango ya vhabebi vha ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza nga ḽa 24 ṅwedzi wa Tshimedzi. Muhumbulo muhulwane wa u fhiriselwa phanḓa uyu mulandu ndi wa uri ramilayo wa muṅwe wa vhahumbulelwa a kone u renga dokhethe vhunga a tshi bva kha maḽoyara a private. Zwi tshi zwo ralo vha muṱa wa mufu wa Harudzani Phophi vha khou dovha hafhu u sumbedza zwa uri a vha khou farea vhunga vha kha ḓi dovha hafhu u bvisiwa khothe vha tshi khou balelwa u dzhena. Kha ri musi muraḓo wa muṱa malume wa mupondiwa vho Joseph Phophi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Masiari Muhashi vha khou amba na vho Phophi Joseph ro bva ngeni Biaba court u swika zwino sa muṱa ri khou pfa ri khou tou vhaisala zwihulu ngauri u swika zwino a ri khou tendelwa u dzhena court. Zwe mutshutshisi a ri vhudza zwone ndi zwa uri o tea u postponelwa dzi 24 dza October. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.